bangke penangan voreng AWARSAI laso APHUTHAK bangke nili nang than pon ik piglo mate voreng AWARSAI stame kapre ka department long stame klang ik ulo lapen pini laso video long nili West Karbi Anglong pen kapiklang pon laso voreng AWARSAI APHUTHAK si nili laso video long nali tumpan nang than pon ikpo lapen chuning rilo kadu kawia fanta video keceng pen kijudan kilang thoria fansi jongse nali tum video keceng pen kijudan lang le pulote nali tum klarda kalam bange chini pon ik edet po lapen afrangsi nilimen laki avinas teron lapen non kilang bom labangso channel laki Karbi 2.0 YouTube channel lapen labangso channel long jongsi komane abang pu abang pi nang kahomri milang pulte nali tum kachingon pen subscribe ikon lapen adung het belar janda dui da kanali tum berpon ik dernon lalo pulte monon phi nili kapre information le once tame nali tum kilong da prang mate kachini da prang afano lapen pader depin ben chathan polonang lapen is sonalam dia ikta nili giveaway result bangke non la sodak bangai nali tum panang piklang pon thek thidet lo athema nili asap so side chat mate apor kadurea jog nili apor chilong le der lo lasi non nini ni thoma phi nili na paklang pon ikpo lapen nali tum ta thek pon long ikpo tangde pader depin pen pinia voreng AWARSAI APHUTHAK le chathan polonang lapen nali tum aprangsi la intro bang asap so lang igo intro lang det pen video ceng pon philunang lapen nali tum tak larda kalam kachini kang tung polate nili fan WhatsApp long stame na homri go mate nang contact igon nili la PDF file mate advertisement alu bangan nang litum pan nang send pon ik det po lapen nang litum dak lardak pen lang igon lale nang litum apply dun ingon lasipada depen ben chathan pon nang la West Karbi Anglong recruitment APHUTHAK le chathan pon nang lasina litum la so video banale tum kicheng ben kijut an langon la lopul nang litum la dak la so video long staming son soni alam bangan nang litum chini pon ikpo lapen labangso channel long jong se akimilang pul nang litum kaching hon pen subscribe igon lapen bell arjan da dui dakkan nali tum berik de non lalu pulte monon fit ni lika preka information le wans tamin nang litum kilong weria phanlo mate kilang long weria phanlo asi pada depin benili da advertisement alu bang asap so sta thiek pen sta nam peklang ek pol pen la so advertisement alu nali tum pen ana bang pho bang fit me chini putai lo mate theklong putai lo stame nili bang ke kadu ka we phanda pachin nang inut bahini chini chot kilang chot bangga chok che lasi chathan naing pu bang si nili pudami lasi laso puthak si nili bang pini salamik lasi pada depen pen langdam nang lasi nali tum bang video asap ta skip ik rinon lapen nali tum la screen long stame thek pon long ikpo pina ana bang phu bang pitme chini pota hailo mate thek long pota hailo laso advertisement alu abang ke lapen lada thak nali tum thek pon longi Awesome Sarva Shiksha Abhijan mate ASSA yala so dimpen lapen Office of the District Mission Coordinary SSA West Karbi Anglong Karbi Anglong pen West Karbi Anglong pen lapen ladak advertisement number nali tum dakan thek ponang po lapen SSA West Karbi Anglong invites eligible candidates who are permanent resident of Advertisement la sona da ke toglo lapen la Karbi Anglong kiduara tum sidak bang apply long chotpo lapen apply do net form fill up the pen dak interview bang dak 30 bang so chiklo 30 ni 30 year ni si da interview bang pidam nang po lapen dak pen an tok pono lapen name of post bang dak pen lang pono nang name of post bang nali tum da number 1 bang thek polong po warden cum assistant teacher of KGBV type 1 Chinthong block reserved for female candidate lo labangke da reserve vacancy position mang sivel lapen kachar liang deng nali tum lapo kung thek polong po lapen age limit da dak tok thala lapen graduate ki untang abang phukalte abang pinang po lapen tet ke pas tang abang phu mate abang pinang po lapen dak number 2 lang dui full time assistant teacher arts na thu lapen KGBV lo BV long lapen type Chinthong block reserved for female candidate dak tang silo lapen sivel dak graduate of arts nang tum ki untang mate ki un kachar litang abang phu mate abang pinang po lapen dak full time assistant teacher science royal science at KGBV type 1
ronghang pabang dai so dia ikta lapen dakta reserve for female candidate lo nali tum na puthek lo kachar li yang deng mongta ing sivalo dak science graduate science long ki untang abang bape abang philang po lapen number 4 long bang nali tum thek po po caretaker ta dak nai post number 4 long post so caretaker ta nali tum KGVV type 3 labang searching block per lo lapen kadak kachar li yang deng bang nali tum dak graduate in any discipline with lason dak toklo computer asap so dak knowledge ta du chet nak po lapen age ta nali tum la dak aber thek pon long po aber si dak paklang pon ikdelo lapen number 5 long dula dak helper cook at KGVV type jinthong block female candidate la female candidate la labang nali tum kachar liang deng mang class 8 person ta me lasin nali tum jog don igo mat try don igo dak long thai lapen dak election nali tum dak thek pon po ST SC OBC lai to man ta dak do lapen salary bang ke Assam SSA ka pen kan ma ki pila an se dak pi chat po salary bang ke lapen pen an dak na ke tok do details bang nili dak nang than pon ik thek that por lapen nali tum bang so advertisement ke thek long tang tum bang thek long la pen thek long le lang pole nali tum nili fan contact ing WhatsApp lo WhatsApp bang stamin nili nali tum fan nang send pon ik that po lapen ke planning bang dak nali tum tok ik alot thek long la ke tok thek long da kho the applicant who has to appear for the screening cum interview in all original certificate ang sinang pala pencil attested copy of certificate long stame cell attested nang pala imthan signature pinang pala hai lo lapen qualification experience the whole hai do thai nang pala pen professional qualification dak pinang andu nasi nalitum 30 year ni pai ni 5:30 year ni labang so chiklo nalitum 10 am pale dam nang po kapali dam ning dim mang ki dam ning dim mang nali tum dak thek polong west Karbi Anglong se dam nang po nali tum lapen application fee bang pay dak form fill up fan nali tum dak 200 an pinang po application fee nali tum dak tok thek longi la hello lapen aber bang la an thanga tok telo la se nali tum dak thek polong po the district mission coordinator SSA west Karbi Anglong sa dim le nali tum humri dam rote jog ikpo yo la hello ase prabjin pen ning ki hang abang pho abang phitum stame nali tum apply don igo mati jog don igo dak long le bang la bang ka pregalam lo stame pachini nang kadu ka ve Karbi ara du on sta pusini li bangla so puthak stame and nangsla video bang ni list se marik delo ase la so advertisement nali tum jong sikenang sot bolte nili fana homri go ni list stame nang sen ikpo WhatsApp long stame email long stame la pen kaprek a website mende social media long stame nili nang send pon ek ponali tumpat la pen la so video kilang penali tum asap so vesta chini ikpo mare thek ikpo sining thelol la pen nali tum la so a video bang an ma share go la pen giveaway result bang nili pida prang post tame nili ap sap so ka sik sak do kok mate side ko jog nili anta declare contact lo la pen alasan a video ke lang long bom ya fanali tum labangso channel mati Karbi teach 2.0 YouTube channel abang kanali tum subscribe ikon lapen adung het bell aran to di da kanali tum bear igden la pulte mo ajat information le wasta me nili nangli tum ke long da prang ya fan lo asipinia video long mang la ansing tonjok jidat pol lapen mon ka frega video long la chitong dam thunang tang du me thak me kadu ka wai Karbi teach 2.0 YouTube channel ke lang ra do on fasta me nili hin pen KARDOM